Rudasingwa Jean d'Amour wo mu murenge wa Kabagari mu karere ka Ruhango kugeza ubu ngubu nta gikubukubu cyo gutwi kumwe afite. Ishangiro TV twifuje kumenya icyaba cyateye uku gucibwa k'ugu gutwi, nyamara umugabo atubwira yuko ngo kwaciwe n'umugabo w'umusambanya wasambanyaga umugore wiwe mu rutoki. Nabasanganye batangira kumubita. Bari mu biki? Bari gusambana. Wabasanze mu rutoki. Maze kubafata uko nguko tutangira kurwana. Yandumye natabaje, umuntu araza aramfata anyegeka ku mukingo wantabaye, undi ahita asubira inyuma ahita nduma gutwa ahita gukura aragucira. Ako yakuyeho kare Nakabuze nagiyeyo mu gitondo ndakabura kuko naraye kwa muganga. Icyifuzo ngiye nuko narenganurwa n'ubuyobozi. Ukarenganurwa gute? Narenganurwa yuko umugore aransuzugura akansuzuguza uwo mugabo, umeze nk'umuntu utagira shinge na rugero mu rugo iwanjye kandi nitwa ngo mfite umugore. Urundi ruhande ariko abaturage bagerageje kujya ahabereye ubwo busambanyi kugira ngo barebe yuko babona icyo gikobokobo cy'ugutwi, ariko nyamara abaturage batunguwe no gusanga amaraso gusa ku buryo bavuga yuko imbwa zishobora kuba zakiriye. Kureba n'imbwa zirara. Imbwa zirara zakuriye buri. Urangu gutwi muri kugushakisha. Gutwi twakubuze. Gutwi kwabuze. Kwakubuze. Gutwi niko kwabuze. Kwabuze na nyirako yakwiza. N'ubusambanyi no bwabereye. Kuko umugabo w'uwo mugore dore n'amaraso aho bose twaje mu gitondo bareba uko gutwi, ahantu hose hari amaraso hari iki, ariko uko gutwi bagushatse barakubura. Naribaza umuntu w'umubyeyi uhetse umwana w'uruhinja rutaragira amezi 4 ngaje kwirirwa akaramye ha uretse inkuba yamukubitira koko ku muntu w'umubyeyi. Umuntu azaza mu kabari mu gitondo ageze saa 8 ageze saa 7, uwo mugore nta n'igihumbi afite, azaba abunze iki? Umugore Rudasingwa Jean d'Amour ntabwo twabashije kumubona, ariko twagerageje kubaza ubuyobozi bw'umurenge wa Kabagari butubwira yuko umusambanya w'uyu mugore tawe muri yombi n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Akaba yafashwe rero ubu ngubu barimo arakurikiranwa na RIB. Ibyo bapfuye byo ibyo byose birimo birakurikiranwa, nta n'urugomo, ariko ubwo inzego zibishinzwe zirimo zirabikurikirana. Gusa n'abaturage nyine baraturanye, naho kuvuga ko wenda akagari kangiritse mu gihe hari hategerejwe yuko agezwa mu nzego zibishinzwe nibwo ashobora kuba yangije ibirahure by'urugi rwo ku kagari, ariko birakurikiranwa. Ushinzwe guca igikobokobo cy'ugutwi kwa mugenzi wiwe Ishangiro n'Ishangiro TV twabonyijizwa muri RIB, nawe afite ibipfuko umubiri wose ndetse no ku mutwe wose. Nyamara twagerageje kubaza ubuyobozi bw'umurenge wa Kabagari butubwire yuko uyu mugabo yashatse gutoroka akoresheje umutwe we akamenagura ibirahure, nawe bikamukata, byamara kumukata isura yose igahinduka ibisebe gusa. Nyamara ngo yaje kujyanwa ku bitaro aravurwa, nyuma yuko yari yategerejwe yuko ajyanwa kuri RIB. Ubuyobozi bw'umurenge bukaba bugira inama abaturage bafite imyitwarire nk'ingiyi ko bakagombye guhinduka. Hari neje undi hari umudamu dukorana ducuruzanya baramutangiye baramutemagura. Reba bari gukina urusimbi. Nese ubwo kubona hari amahoro. Aba ni bamwe mu baturage bo mu kagari ka Kanyove umurenge wa Mukamira wo mu karere ka Nyabihu, aho bavuga yuko batewe inkeke n'urubyiruko rukomeje kujya rukora imico mibi yo kubambura utwabo bakabakomeretsa barangiza bakihisha, nyamara ngo bireberwa n'ubuyobozi, cyane gusanga ngo bafite n'utugurupe bagiye babarizwamo nk'uko abaturage babivuga. No hirya bamutemye ku kuboko n'ibyo yari yahasha barabimwaka. Kubu ngubu umwaka no kwezi kose kwasize hariho bari kugira barahura nabo nkuko nabura nabo kangira urugomo, gasanga barankubise niwe batankubise akanyica, gasanga ndagiye. Abaturage bakomeza bavuga yuko abasore bakora urugomo arabishoye mu biyobyabwenge, ndetse n'abandi bakomeje kugenda bakina urusimbi muri karitsiye z'aho batuye, abaturage babareba. Barangiza gukina iyo mikino umugoroba ukubye bagatangira guhungabanya umutekano w'abaturage babambura utwabo. Harimo n'abanywa by'ibitabi bikaba byabayobye ubwenge. Nukwiyenza bahura nawe no kukwica bakagwica. Reba nk'aha ngaha
reba bari gukina urusimbi nese ubwo kubona hari amahoro dufite bara no kuza kukwiba bakwiba buri cyo bajana bakakwica. Bamwe muri abo basore bashyirwa mu majwi bavuga yuko ngo buhungabanya umutekano barangiza bakanywa ibiyobyabwenge, barabihakana bakavuga yuko ngo binywera inzoga zisanzwe. Hano tunywa ibintu bya bindi bituruka muri Burarirwa, za byeri, mitsingi, aho ngaho turabibona, n'izindi ziri mu rwagwa. Abaturage barasaba yuko uru rubyiruko rwakagombye gutabwa muri yombi ubundi rukajya kugororwa kugira ngo rugaruke rumeze neza. Nk'uyu nguyu aravuga yuko kugira ngo uve mu bikorwa by'ubucuruzi bisaba gushaka uguherekeza. Abantu b'abashumeri batangiraga abantu bagira icyo badukorera, tutaha tuvuye gucuruza tukagenda dufite ubwoba ngo baradutega, buri wese ufite umuntu akaba yamushaka ngo nyine azamucyure wenda. Bwana Bizimana Placide uyobora umurenge wa Mukamira avuga yuko kimwe n'abandi bafatwa bashaka guhungabanya umutekano w'abaturage bakajyanwa mu kigo cy'ingororamuco, n'ubundi abangaba nabo bagomba gufatwa bakajyanwa kugororwa kuko ngo biteye inkeke abaturage. Rero ubwo itangazamakuru nk'ijisho ry'umuturage muduhaye amakuru y'icyo turaza gukora, turaza kugenda dufatanye n'izindi nzego dukurikirane, kuko yaba ari byo gukina urusimbi ntabwo byemewe, cyangwa se n'uwaba yakorera urugo mu muturage hari uburyo ashobora gukurikiranwa. Dufite amategeko asobanutse ku buryo abo ngabo twabakurikirana aho kugira ngo bakomeze bateze ikibazo sosiyete yacu. Ku mashusho agaragara Ishangiro TV yafashe agaragaza abasore bakoze agatsiko barimo bakina urusimbi, nyamara abaturage bavuga yuko ngo iyo uru rusimbi barurangije umugoroba ukubye ngo bishora mu baturage bakajya kubambura utwabo, barangiza kubambura utwabo bakabakubita bakanabakomeretsa. Abaturage ngo bifuza yuko abasore bagatawe muri yombi bakajyanwa kugororwa ubundi bakareka imico nk'ingiyi yo kwangiriza bamwe mu baturarwanda ndetse no kubambura utwabo. Kambashimire uburyo mwabanye nanjye muri aya makuru, uburyo mwabanye Ishangiro TV, Ishangiro TV, Ishangiro Focus TV ndetse na website yacu yose yitwa ishangiro.rw cyangwa se ishangiro.rw mu ndimi z'amahanga. Kandi nshimire cyane uburyo mukomeza gukurikirana amakuru yacu ndetse n'uburyo mukomeza gukurikira gahunda zose z'Ishangiro Company Limited nk'umuterankunga ku bufatanye kugira ngo Ishangiro TV ibe yabagezaho amakuru anyemeze neza kandi amakuru yizewe. Njyewe ndi Kirimo Kwizera, mbibutsa gukora subscribe ku mashini yacu yose ndetse no gukora follow kuri page zacu zose zigiye zitandukanye kugira ngo amakuru yacu yose n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi mube mwabasha kubibona gatanu kuri kagenzi kako. Ndetse kandi twibutsa bamwe mu bantu abafite uburwayi bugiye butandukanye ko Ishangiro Company Limited ari kugira ngo ubu burwayi bwanyu bukire ndetse n'urubyiruko rushaka gutera imbere hifashishijwe imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro, ko Ishangiro Company Limited tufite amashuri kugira ngo mwige kandi mwige neza. Ndabashimiye, Imana ibarinde kandi mukomeze kubaho neza. Ishangiro Company Limited.